Ni ati Paul Kamati Kaumbutho nethiritwe agika werone kwithirwa we akiumaruka gitine kiawe aria ethiritwe akiuga we atiumarukite ni untu bwa kwenda kwawe ende nuka ethiritwe akingwa bubu bwezite onde kwithiritwe gukiumira nkuchanio iria ichikuoneka gatigati kamunini wa gavana kumane nawe kwithirwa akiuga na atunyitwe ngari yawe na kinya antu bawe kwithirwa bagichumiria na kwaririria untu bubu kagitine ukawone munini wa speaker Dene ambunge ya kaunti ya Meru nonanite kurega kunganirwa kwawe aria ethiritwe akiuga agachoana na kioto gya Kaumbutho mwanka kioneke. Gekanusha ati uni ntari sainire tawe barwe kuwa Oni Paul Kamati mutheteri wa munini wa gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia urosumirite werone na kumenyethia Meru yatiwe tikarabutire ngui na kwenda kwawe yora kukwirikana inde nikabutirwe ni thirikari ya kaunti ya Meru kulukira gavana Kawira untu munini wa speaker assembly ya Meru Mwendali na orano wa MCA wa Njia bari na MCA wa Kiego ya Ntubochio Timothy Mutweri na wewijekene akabako bamenerete bonene na kuwa no mwanka pakathiatira ntubo mwanka kinya kotin utira ki ni kuoneka kire Kamati kintu kia mbere kinkwenda kwira Meru ni ati Meru yetu ititite bwea itukwenda maromba ndene Meru yetu muno turombere thirikari yetu na Mutuma Ntwethingia nuntu woni kinya kiure kiranda uritie kia mbere keke atumite Meru ndari sainire na ndari saini antuba nyambene kana egembe kwe bauritie mantu ya mbesa cio cia agent kwe barungamirite kura cietu na batona mbesa cio na baraba supply vya kure ituone itara kura batonere mbesha so nde kuria kiundererwa wano kumenyarira wa andikawa kwa county kwe barwenge osainire ya resignation ndabera ntamenya bo nde ribo bukaribu inde bonka muntu andikwa no mwanka kwithwa kwe baru osainire kinyote kumenya onu rari PA wa deputy governor naito kwaria mwana wa Tengwine na kwina kintu kitwa labor laws na ntaibwa thirikari ingi mtu aita ukawa appointment letter no kero saina resignation letter kenda riro karia bura boteweria gavana wingongo wine so mantu ya twathia na turiambia na mantu ya ikamati imuritingui na Kenya ina sheria na twire nchamba mbithi wedru utumira gavana kwina koti ile tukaendea mtu na twamwendia na ruyo akethwa akiamberia process iriku na tutereka ana ba Meru baya wathina so redro mona ni wembe uro wandiki kawira eteta andika bara yana yele appointment na wasaini dwa bara MB resignation mona tiania the same bara ya appointment na resignation mona I meant the same no ntono ikirete oboko mwanka thai na punishment yo punish deputy governor we mo punish bro punishire antobara bonde bo campaign rite kuma pampuru abori ogemenya ko kuonde ote oronkete akiara serie tore yaku saiti ya antobara deputy governor na pampuru abori bora bathi oronkire bae ukathanya mbene ko hivyo governor nkwenda kwira na ntekira kuwa ngendelea kuwa nkwire utetete boya ni bameneretie gavana Kawira na kuwa batetikiria tana mbere kuinyeliana bayembe na twire gavana u utendictate tura maisha itare na kina Muammar Gaddafi itare na kina Mobutu ibaba ingite muno itare na kina Idi Amin no tome okuthira ntu bonde amo bakimilila amwe na batu tukaroma na tukaria na tukaua na tukaendelea kwira ntu betu uma so ana ba Meru utiwoka thina ringi na muno no utagetira injoni muno injoni itanyambene royo tukubwa kwe bange wetete kubuta na ntona ntwara mtu atura etairwa pieni ntaibobo abana wetu utetete bwea rika na kinya deputy woku urasuite thirikari na thina bwenwe no twindikana uratwarara utuku na muthenya turwirite thirikari ji no kona antu baraba mucokeria muno yontu yoro mwira na iturie ethero akimenya ati uwe ngwanwe watwirite twi campaign-ini ati twautara numuna tukundetie njou marwa na ya leba ya tukinyanga otetu ko ya bate eyembe otonya bate tore anto baba otho tote othio ko thwania kinyatha no kuibwa bate tokiri ne to akiri ne simarerare kwerwa ira Mutuma no te mtu otuliria maruge ndo ritangui winde MC onjia ndataro ni anto banjia na ni right na anto banjia be na right ya kuritongui
so urokuthwania batu tukia ku worship kendo ruta ngwe mashinani sahau ukiya wondi nekwa ejo na maendeleo number 2 ejo wambete osokeria ngavana intobira bionte deputy ngavana intobira bionte omusunite kaitene okauna we MCA wa tene Kiego ya Ntobocho Kimathithibwa na urete atongere ba kaunti ya Meru kuthiria ando ira citete na mbere kuonekana ikiwata Mwanki nikenda Meru bomba kuritirwa ngwe boya ando ira tukuigwa Meru tikaiboi na ni uncalled for na itokoromba atongeria but tone down temperatures ya siasa. It's barely 8 months kuma tuwe kuringa kura na ntikuona maana ya antu kuendelea kuringa kelele na muntu ena ngwe wera bati kurita na muno mbarerie mbue itukuibwa Ameru twithigirite muno antu baraba kurwa na gavana wetu no ntu gavana ntikuona makosa ya thithetie ya manene u after ikuma impeachment no ntu assembly ne rero mu impeach ya icho ku senate na to ando ikuthira na all of a sudden to ibarengi banjiriria andu arengi na MCAs kana atongeria baraba kurwa na gavana babati kuya batwira gavana Kawira Mwangaza gavana ni mama ne atathithetie batemenyo tura kuringa kelele na uba itwira batiomba kuritaniria ngwe na gavana batatura kwe mbeca cia county ciurite batatura kwe boka wira thithetie bo thungu kwe sheria akiukite ikurwa no theri nkiripotera weru weekend kumembe Betao Marion Karugi wa Kenyua.